Hi guys, yang wasi videos di self care after delivery ko ay kay care lawi habado may ulak ay ahan bada tumhogalaga sige brush on seasonay ko haidi yamna soft oiba brush on seasonay mamangida je brush tawgano kain hairbo mi am yawe ba ko patabani kain ado ay si yamna soft oiba brush on seasonay ko hainade ko na trade atuka lor pada ising asabado na chinje ising de maga tinge pa haidi yado jesale haiba adu duki ising asabasina dum ngahang maga dum leireba haidi sumai tawsina dum yari yakong ka yam jesale gain haiba ko akoina kaigumba akanba pot ama chawraga ju dum ising asabana tengkanda dum jesanba to adu oi haye ado hozik brush taw loire mai ju ising asabana tagreba ko ado sina breakfast ka taw lor kanda neba ko hozik se ising lawdoine ising lawdri kanda ising asabado ising lawna ising asaba yam chari kanda ai mai mit ka kai se namme ba ko ka kai se haide ko nung chikpa khotpa duga phone nung yengrajune ko mit se ke haine nungai tabagumba tawbodo haitare nungai tabdi kemta tawde ko adu oraga jo soktana ba smaina yang ba ma fawbodo isada nungai bodo adu fawe ba ko haide mit nung ko nung hana nambadina ko adu mai mit pom khatpagumba jo phai hai ba ko haide ai pregnant oi kana mai mit ka jam pom khalam da hojik ti khara phar abane ba ko hoi hojik su khara budi pom ya do ju hanai duga haina ordi yamna kaini yam phagat pado adu oiramne ba adu duna ising jam saringi da adu mai mit che khara thome ba ko smaina ising loram dai khudingi ne ayuk su nundang ju ai smaina dum tawe ado mayam ju ko yengo yam thine yang hone ko nung yang ba dai de mit nung jam yang ne hoji mai mit ki loire du ne ising lorni do ising law loraga amu uchara ke adom yang hoji kanje samgen ba ba je mi ma gi oina main problem ne ba haidi nupa ogera nupi ogera hoji ki samjam ke nare dana ko ado ai sam yam ke le ba ado hoji pudi ke andre to smaina ga ching ba ga thaina di sam ga ma yam yaram ma hoji ki sam nam ti yaw ti ba smaina ga ta ba khoi ta la ju yaw ti ba khonbra dus leire ba ado poche makal sizina ga mai hamam lai ba haidi ne ko sam ken dana ba ken ki ba mayam da hogalang na ba khoi gi scalp se chechan na ba ko na ba product mayam sizina ba ado hoji ti adu gi product mayam da loina ma leina rudrejune ko khoi mayam gi awa ba se doctor sets na ubira ga ne ko khoi gi product ama khatang thai tare ne khoi gi problem mayam je solve taw ba ngam ba product ama hoje launch tawre ba ado mayam da uchara ke the doctor sets tagi rosemary and redensil hair serum ne ba ko sida kana ba kai yauri habdo ai mathang dum ulakke adu duga magi kauta se piktak chengtak smaina ha fetang le khatlaga ko adum tar e makhum nung kaim da yauna de ko aduga sigi product sigi texture se lightweight oi aduga non greasy oraga yamna quick absorb tawbodo adu oi ai kokta tayga ulage ko mem sigi products na kanari se akoi gi sam ken ba phan ba adu duga sam hogot pangam da basing do hogal han ba adu duga sam gi ma pangal se yamna kalhan ba do hai tare ne sam je patlaw that kana patlaw pa yawi dana ko adu ba do fa doi ne ba adu duga akoi gi sam khong se yamna chelhan ba do auda kana ba piye aduga sida rosemary redensil and again aloe vera peptide chawe adu dina 20% growth active le hele aduga sise taikraba matung 84 days da results yam laina uba fangi lefon formula aduga suitable for all scalp type ne sise taisala kana ko kok se yamna ing laurga nungai bada adu da fawe aduga sige serum se dermatologist formulated urban ko aduga for all scalps khudi ma kalon ma yabane ko season aduga paraben and silicone free ko mineral oil free aduga cruelty free jo oi bane kok se nung dang da luge harga na ayukta dum tabiro ko aduga ayukta luge harga na nung dang da dum targa nung dang ahinga ma lem da dum dum season ba ko so guys me amna sige doctor sets ki products se pambi ba targa di ai gi makha da pir ba coupon code kajal 2024 season bio 20% off oi doine doctor sets ki website gi ko aduga karam app ta phangi hai kan dan hai ka Amazon Flipkart da su aduga hoje ising amu yare ising je asabane ko aina yari je asab ta hala yabane adu sizna kai rok doino hai kanda aigi isa je pop yai ne ba ising asaba jin hai tare nga sai mit kumba ko kumba da adum daugi ba da adumaina sina hakjang kine ko as sumaina sammari ga kai nanga ga kai khong kai hakjang loi namak se pulap ising asaba na pop yai ga ngakang pothabada tumdagi bagi khunungai jide pura roibini haidi sije hakjang jam kan khatle sumaina ising asabana keno haidi isaj loina mak ei thokba jai tare ne ado
Sidadi sasu sabanina haidi irubagumbaje nunti irudaba yade hakchang yam waraga manam namthiraga isade thuk thuk lawa faw lebo aduduna iruje nunti gi dum lui haitare sumaina dum popoi thoga yam nungai moi adum chingmi gaidine ko sumaina tawbane haidi nungsi nungsadi changhandabida aidi thonga je hanga tawridina ko moi nungsi nungsa amta changhandabida ne ko ising asabana bo 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 yai moi masa jam thi kan mane ngo aduduna ai just maina ising asabana adum yaiba ko mayam su tawbra habdo comment da haibiramo adaidi iru blor pada angang je haugatler me ma summaga ne ko khoina irurido haidi tumma yam phai tummaga da dum lay mabu yam phaba ngang oiri ba ko hoju phagi wende amuk dumgre tu nga hogalamaga adaidi ai je adum samnung hat pa khot pa je ko yam na tapna pa mana na hatri ba ko aidi pada tu ching thatle ba adana mangonda halalle du ga samja bindi lo laga thamgi bana wai sangbado dumain oi badu du ai samja bindi lonjale nunti main lonjale tu luram dai da thadoga luba ko haidi kokti ai yam kaina tuina lude ba numit nini natragana dum numit nini di kalaga lure nini natra humni sumaina kalaga lui haidi ado mina luga no kan ha pu jawe keno humang yan thokpani nane ko kok manungju phuri thunge du ga isa manungju phuri ngaktane ba hoji se saman bagi aduduna ne ba aina iru dum luise do ke sukai de hai sida nungsit nungsa yamna phangba na tawdina ko sabani na du thokra kai sukai gen hai ba ko yumda dina mini phuni ga je luna de dana ko ado hoji sisina nungdang ne nungdang ni sina khoi mana ai mai ai na ba pham dhari ne sumai dum tharaga keno to sayol je langjale sumaina tharaga yai ba ko mai yai bise mi khara amdi yumjeng ba baw tang yai gai na hai ba ko ado ai di khwang je khara adum problem ge da leita na ba gai wakhan na ga leiroi gai na khanjabado adu dugi khara kuina yai ge gai na adum matam je khara sang yai do ne ai di numit ni phuni baw yai gi doine khwang je mi ata yai na da taraga ju ngak ngor ju sida angang amu tum halamani natradi yam sai ba ko ai manakta le haladi haidi hitter tha doini na kanna tum legre do hojik pham thaba loire sumaina thare aduga agi khwangi mapa du yenga camera action hai thagalak thoine mai je hojik thagale aduga yaani khwanga je yai wi khunungai ji khwanga je yang ga ke haini khangde ngahangai lumamaga isa je tum ma ga ganda dum ke haini lumdoi boida khanbado haitare ne khwang je na doi boida khanbado adi angang po amdai da yamna na ki ko khwang de hogat bangam da bi leng mangam da bi as kaino ne hojik ti adugo do puko ko re adu jo tum hogalam dai je haina isa je hogalam dai je ne ko kitang ka nagadra khot kadra gaina ga wakhan da dum phawbodo nagi bodo kuidri da na ko mamang tha sungkan bok nagi bani na ne ko kuidri bani na wakhan ji da khalle ba na doi boi khan bodo do hojik phadi phare phungpha to sayo jung la e ma mai sa marak sida humang or ta ga yoma ai manakta leine daidi mai ai baloraga chak chare ba ko chak to ga ne sina ising lawdoine ba ado ising lawba je aina tu powder me am chai sali je phuri ya changai ba haidi humang lai da do de aina powder chai samen sak se puloi loi bini me am si mangai me am ai self care haibu ado ngasi di video je sai da loi sanjar ge ising je hana ahum lak lor me hoja anirak lor loi sangre